odiochieng' kawuono. Bang' ywaruok mosebedo e od bura ma Nyamira, gikone to kweth ma yware-go oyie mar bet kendo twak mar manyo kwe kindgi e kauntino. Kolos kod ute fwambo bang' tayo romo mane imanyo godo kwe, gavana e kauntino Amos Nyaribo okoni winjruok biro bedo e tok twak matut bedo jumbe mokalo kod jumani. Spika ma Kojolo Thaddeus Nyabaro bende kalose iko mar gweng' ma Sere kar chung' od bura ma Mugirango olero ni oyie biro bedo e twak mar manyo kwe e kinde kod spika mane oyier Enoch Okero. Yes. Pakasi Toike. Yo como ni hago sira mosa e piu, so iko nyago samate University ya Kenyatta. Ya wewe kinyeleke iga. Wale wabunge ambao wamechaguliwa katika bunge letu la National Assembly washirikiane na governor na MCAs wa Nyamira kuleta uwiano, kuleta umoja ili tufanyie wananchi kazi. Mambo ya vitina haitasaidia Nyamira na wananchi wote wa Nyamira. Hii muda yote tumepeana ni watu kuja pamoja tuongee shida zetu za Nyamira, na wale wachochezi ambao wanatoka nje kuleta furugu katika bunge letu wakaweze kukomeshwa. Sisi kama viongozi ambao tumechaguliwa tuko tayari. Akuje tukae kwa meza, si tukagawana ile kitu kidogo iko, kupanga maendeleo. Sisi hatutaki soda, hatutaki maji yake. Sisi tukae kama viongozi ambao tumechaguliwa, tupange maendeleo ya wananchi. Mumekubali namna hiyo? Tukae kupanga maendeleo, si kukaa tupange jinsi ya kuipa serikali. Hapana. Tunaendelea kuongea, Jumanne nitakuwa na meeting na hao, nafikiri mafarakano itaisha.